Meet up Stemian Indonesia di lantai 2 Gafta Coffee Premium. Ini sedang buka puasa bersama Stemian Indonesia. Ini Pak Wan. Semangat, semangat, meet up. Ya, ini Pak Faisal, Pak Is. Mari Mukti Ihsan. Ya udah. Makan enak harus cepat. Buka puasa bersama bukber bersama Stemian Indonesia. Ini lihat Steam. Pian, Pak Iwan.